kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Kuanke achtsi ut achparise nakkerabia inkesjere. Atsalonel nakakta kuchiku hunak etalil. Abani Jesús kischakme ut kische. Juntinamit inka uschol ut achmushunel narsik hunak etalil. Aban mahun etalil tak reb kakili retalili profet Jonas. Jonas kikuanchak la Jonas sa linim lakar oship kutan ut oship ojking. Jokanak kuita akuan lika holbek sa chol lit choch oship kutan ut oship ojking. Eblachni neve te kwakliek chak sa kutan kili rakpaatin rochbeneb litenamitain ut teishteneb tohbamak sa shbeneb. Shpanak eblachni neve ke ishtiot chol ke ishkashkaushl nak kerabit lishpuktesiom la Jonas. Ut arin kwang linashkash ru la Jonas. Lishna litenamit likwang sa rokeblik takwakliek chak sa shkutankil li rakpaatin rochbeneb litenamitain ut tishteneb tohbamak sa shbeneb. Shpanakaan kichalk chak toxas marili ruchichot re rabinkilish ni mashkaush la Salomón. Utarin kwankli nashkash ru la Salomón. Ratin likakwa